Parlog, aling niya ngap iki kubor na ketup jing tim. Yo kaken hon menteri ya udukot bakna tam haka rata baar penrius nam. Praterik unai leber. Kaken hon menteri kabatamai jong kesorkar MDA 2 kalayo da udukot ubadang kena tam leng ba kajing smai ya UMLA ka HSPDP na mautat rasan. Uba sekliar wardri kum menteri sorkar. Uni UMLA mautat rasan constituency udai ubadangkan jo ar penrius nam kerta. Bat udai ubah kena tam napdeng ki khat ar ngot ki menteri kasorkar MDA 2. Ubah sekliar udai ubah la sajit ha kesin kebanengkong kum MLA. Bat yo rong kum udkhot kaken hun menteri hapo kejing yalam menteri rangba bukan rat ke sangma. Nolor ubah sekliar UMLA ke klirian ubah kermen sela udai ru ubadang kena. Bat kene kedai kesian ke baar ba ula yo banlong kum menteri sorkar. Haus nem arah jar khat pra ubala sajit nengkong kum UMLA ka klirian. Uba kermen uladap arp khandai snem kerta. Layo ru banlong menteri sorkar. Bat menta ha kesian ke baar kum menteri sorkar ba la kenjo live saus snem kerta. Kaken hun menteri jong ka sorkar MDA 2 kadai ke ba klek lang ki khot ki ba la kham rim bat kham sempang ha ka rengkat bat khandiat ngut ki badang tmai. Nalor menteri rangba ukon rat kongkal sangma uba bam smai arsin kum menteri rangba. Ki don ru sakiwai pat menteri ki bala kham rim kum uba pres chun tensong kong amparin lengdo ba pol lengdo ki bala long teng ki menteri sorkar. Ha ki snem ki bala lej bat ki bala yo ban trei bat pej ya kitnat trei kam boper. Kajing kentup saya U80 mandal hapok ken hun menteri. Kan nang pen klan su ya kirukom trikam. Namarba udai ubreu ubalas ngautu bha ya karukom trikam. Nadu ba ulalong teng menteri sorkar bat kum lampang barim kaying dorbar tau an kejela. U80 mandal ubala job biang na Pulbari constituency ha kane ke election udai uwei na ki menteri ubala kamslem bat ubalong teng menteri ha kapor jong ki sorkar berim kum ka sorkar banyalam ya uba bibi lengdo kum menteri rangba bat ha kapor jong ka sorkar kabayalam da uba didi lepang kum menteri rangba bat udi ar mukul sangma kum menteri rangba kublai shibun.